još jedna brdska trka u organizaciji odrede izviđača Njegoš, ovaj put pod pokroviteljstvom kompanije MTEL i MTEL digitalne fabrike koje su i obezbedile nagrade za najbrže takmičare, dok podrška nije izostala od strane kompanije Coca-Cola koja je obezbedila osvježenje za sve učesnike. Ono na što smo posebno ponosni je da smo ove godine trku podigli na međunarodni nivo, tako smo pored domaćih takmičara imali čast da ugostimo i takmičare iz Srbije i Italije, tako da je Podgorica 2018 bila i međunarodna trka. Pa današnja brdska trka je prošlo fenomenalno, ja sam prezadovoljan, dobra organizacija, dobra je staza bila markirana, malo je bilo teško vrijeme za trčanje obzirom da je sparno posle današnje kiše, ali odlična trka, velika konkurencija, znatno bolja nego prošle godine, tako da sam jako zadovoljan i drago mi je da sam dio ove sportske manifestacije danas bio ovdje i još jednom se pokazalo da Podgorica ima sjajne potencijale za organizaciju ovakvih trka i ovakvih sportskih aktivnosti u prirodi i trebalo bi da ih bude što više. Pa ja sam generalno zadovoljan ovim uspehom što sam pobedio, ali staza je stvarno ekstremna. Znači, treba maksimalnu koncentraciju da bi ovu stazu savladali, pogotovo spust sa malog brda je ekstreman. Znači, ko nije pazio, vidim da ima čak i povređenih ljudi koji su malo onako bezobzirno jurišali misleći da kao da je cilj trke, a tu nije ni bilo ni pola staze, tako da ja sam sačuvao snagu za uspon na Velje brdo. Tu sam napravio prednost i do kraja sam to održavao, tako da eto, priveo sam trku kraju. Rezultat po meni je dobar, pošto vidim da je to kao rekord staze, tako da sam zadovoljan i to je to. Pa znate šta, ovo nema čak veze sa atletikom, ovo se može nazvati ekstremnom trkom. Tako da je staza baš ekstremna, zahtevna, treba pratiti markaciju, znači bukvalno treba znati dosta orijentacije u prostoru. Misliti ne sada, nego gledati unapred jedno 100 metara, 150 da bi znali gde treba da, bukvalno koncentracija je usmjerena i na stazu i na markaciju i bukvalno u svakom trenutku mora biti 100% tu. Jedan mali bezlazan pogled levo desno vas vodi u povredu, pad i ekstremna je baš, zahtevna staza, baš zahtevna, jedno zahtevniji koji sam takmičio, ali sve u svemu interesantna stvar, probati ovako nešto je stvarno dobro. Cilj naše organizacije pri organizovanju ovakvih aktivnosti je promocija ljepota podgoričkih brda, pokazivanje modela korišćenja prostora kroz neagresivne pristupe, odnosno zaštita od eventualnih devastacija. Također želimo pružiti svim sportistima mogućnost učešća u jednom malo ekstremnijem vidu brdskog trčanja. Ovom prilikom se želimo zahvaliti svim takmičarima na učešću i na svim sugestijama koje su nam dali. To pred nas postavlja jedan period dobrog planiranja i unapređenja brdske trke, odnosno svog brdskog trčanja u Podgorici.